boleh taja mami man ko masigi. Pa ya ko make tes itapat ta. Ya ko maringan yo ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamobat. Tapi ya ko make mi to matapat ko kampung ya ko subuh. Loban ni masigi ko subuh. Ya na 2 Sabtu ko masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat. Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya ko melo ko mita salang ya ko malapa itawi. Salang ya ko me ko mita to matapat ya ko subuh. Apalagi mako Pak Golo. Na mega di mata pala kaje na melo nonton Pak Golo. Dia na marigaga manontong ni Pak Golo tapi aja tabotori. Pak ya tu tau boto dia nang kena salama. Maka dana di kumawala. Di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya gamay. Pak ya tu botorangnya Pak dia na sesa. Ya ko api manrei boleh na sesa mo bolangi. Tapi ya ko abotorang na mo bolangi lututo. Makuti jadi upasame mani di itu matok pakanjaki bani sampajata tapakanjaki rampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau ini ustase aja mo susay jamaah maket ta macara apa aja mapapi ni teh na tuli macara mamo rate do makiro bali bola aja mo susay bali bola mo mapuni radio makaraja sadana nami matinro tau bengkele mapangare-ngare motor mates motor tangas na tau matinro si dape bolana. Iya aja di mana rota pake lakai aja tak susai baine tak isuro macan nede di balanca baine aja tak susai lakai tak makap di deni jampang itu rone nak kobi na bahaya tu Pak Makoti ya rone nendre syahwat nasi tangga mi otak na makan re demeto na normal Pak ini normal iya ini makun re tapahangnya nakap di lakai tak si jakiha aja tu limon ya nah itu aja ayeuna tuh ampai na pasang guru teh nang katau melo berhubungan na pu bapak surong makun reja lalu berhubungan pak mak bali-bali anak muatu kongka kaya yasam maka bila kena sepedeng jo lampu ikut tangga dia pernah talaj pedeng jo oh aja lalu deto kagak kowe ya nih gamah ka deh mega aja lalu kakak ngak jo lah ke pieng kacau ni di panan katu jendele manu katu tekan oi ka papasuron na iya nang katau mako tu mak bali-bali bija-bijan nama tu kongka aja tak kada magi ji anakku na cai podang ada puluk itu mega bicara na kongka surong pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah yaitu ampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa saya itu jarang berdoa Pak selalu titip ke istri dengan mama